Vha Eskom vho saina thendelano dza u hirisa mavu na femena dzine dza vha dza vhabveledzi vha Mudagasi vho ḓiimisaho nga vhothe. Thendelano iyi i khou ḓa nga murahu ha musi President Vho Ramaphosa vho ita khuwelelo ya uri vhabveledzi vha Mudagasi vha ṱavhanye vha ḓivhonadze u sedzana na thaidzo khulwane ine ḽino shango ḽa khou ṱangana nayo siani ḽa Mudagasi. Vha ya Mudagasi vha ri thendelano ye vha i sainela ṋamusi a i nga ḓo ḓurela Maafrika Tshipembe nahone hu khou anganyelwa uri Mudagasi wa u ranga u ḓo mbo ḓi bveledzwa miṅwedzini ya 24 u ya kha ya 36 i ḓaho. We estimate that the first electricity will be generated within the next 24 to 36 months. I know everyone in South Africa is impatient to see an end to load shedding, but unfortunately these projects do take time. Thendelano iyo i ḓo vha ya fhethu ha mushumo zwiṱitshini zwavho zwivhili zwi re Mpumalanga. Afho hu khou lavhelelwa usiku wa Mudagasi hune a khou ḓo bveledzwa megawatts dza 2000 dzo no ḓo livha kha lushaka. It's safe to say that it's at least 2,000 megawatts, which of course goes a long way to filling up the 4 to 6 gigawatts that Eskom has been saying for the past 3 years or so that we require. Vha Eskom vha ri vha khou lavhelela uri dzi generator dzi ḓo ṱumiwa na thambo khulwane ya Mudagasi miṅwedzini iyo yo bulwaho. We look forward to working with these developers to accelerate approval processes, land zoning processes, so that we can remove as many obstacles as possible. I think it's in the national interest that we do so. Vha Eskom vha ri vha khou elekanya u vhona uri hu vhe na mavu manzhi u mona na zwiṱitshi zwa zwa Mudagasi na huṅwevho hune a nga shumea uri vha kone u ṱumanya vhabveledzi vha Mudagasi.